بیننده‌های عزیز با عرض احترام و صمیمیت برایتان سلام عرض می‌کنیم. فعالیت ثمراناک و چرابینی‌های دایره‌نموده کارمندان مقامات کارهای داخلی امکان می‌دهد که عمل و کردار جنایتکارانه آشکار و پیش روی ویرانکنی‌ها گرفته شوند. چند حادثه جنایتی را که کارمندان مقامات کارهای داخلی در هفته اخیر آشکار نمودند، طریق برنامه کریمینالی اخبار وزارت کارهای داخلی با شما منظور می‌نماییم. در استودیو با شما من ماهرخسار تولازاده. سنه 17 دکبر سال روان جسد یک نفر زن از داخل جویبار آبگذر در حدود زمین‌های جماعت دهات گلستان شهری لیوکند با علامت‌های مرگ مجبوری دریافت گردیده بود. با دایر نمودن چرابین‌های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا، همچون گمانبر در صدر نمودن این جنایت مرد 43 ساله ساکن شهری مذکور دستگیر گردید. رفت تفتیشات معلوم نمود که جنایت در حالت مستی رخ داده. گمانبر با راه لطو کردن مرحوم را به هلاکت رسانیده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارانمان. سنه 17 دکبر سال روان به قسم نواداری شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر لیوکند خبری تلفنی وارد گردید که در زمین‌های پخته نزدیک دهه باترآباد یک جماعت دهات گلستان شهری مذکور یک جسد در داخل جویبار آبگذر قرار دارد. گروه فوری جستجویی از حساب کارمندان میلیسیا و پروکراتور شهر لیوکند تأسیس داده شده به جای حادثه حاضر گشتند. در رفتی از نظرگذران جای حادثه معین گردید که در داخل جویبار آب جسدی زنی شخصیتش نامعلوم تخمینا 55-60 ساله که در رویش خلطه رنگش زرد پوشانیده شده است قرار دارد. ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی معین کرده شد که این زن عظیم جانو تسلیمه سال تولدش 1949 استقامت کننده ناحیه عبدالرحمن جامی می باشد. نتیجه فعالیت خوب و ملکه کسبی کارمندان میلیسیا امکان داد که جنایت سری وقت آشکار و نفری گمانبر دستگیر کرده شود. این نفر خواجه اسلام سال تولدش 1980 ساکن دهه باترآباد شهر لیوکند می باشد. شب 14 و 15 دکبر سال روان شهروند خواجه با شهروند عظیم جان و تسلیمه در نزد مهمانخانه ختلان واقع در شهر باختر شناس شده او را با خواهش خودش به منزل استقامتیش میبرد. بعد استعمال نمودن نوشاکی‌های اسپریتی بینشان مناقشه لفظی به میان میآید. اونا با ما گپوی قبضت سیموش ماده پاره شکمش زدن. بعد یولا پشوندمش رفتم کنه خودم خور رفتم بدور شدم ساعت aynı گذشته 10 شد 10 ساعت رسم برآمدم خواستم بدورش کنم جموندمش که نجمیده بعد گرفتم فهمیدم مرده. با مقصد روی پوش نمودن جنایت جسد را شبانه به درون زمین‌های پخته برده در داخل خلطه به جویبار آبگذر می‌پرتاید. لباسش تنش کشیده که ایزی دست نمونه جسد رو در دوری خلطه گورکادا بسته با جویباری آب پرتافتم لباسارم با جویباری آب پرتافتم ایجای پلیس غیب زدم. نسبت خواجه اسلام در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر لیوکند پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. با میلیسیا شهری بوستان میسر گردید که بعدی به قیدگیری دزدی دوچرخه‌های اسکوتر در حدود جماعت شهرک پالوس شهری مذکور شخصیت صادرکننده جنایت را معین و در شرایط اداره شونده اپراتیوی در بالای دزدی او را غافلگیر سازند. شرح این جنایت در گزارش نوبتی. شهروند урунов зоирҷон рабиевич соли таваллудаш 2004 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти дадабои холматови ноҳияи бобоҷон ғафуров нафарест ки давоми моҳҳои ноябр ва декабри соли равон ҳудуди шаҳраки палосро макони дуздӣ интихоб намуда аз саҳни дарвозахона ё дохили ҳавлиҳои истиқоматӣ пинҳонкорона воситаҳои нақлиёти скутерро тасарруф мекард. Масалан, санаи 11 декабр тахминан соатҳои 2 шаб тавассути девори иҳотавӣ вориди манзили истиқоматии шаҳрванд Ихтиёр Сотиболдиев истиқоматкунандаи кӯчаи Алиеви шаҳраки Палос гашта аз саҳни ҳавлӣ бо навбат 2 адад дучархаи скутерро тасарруф намудааст ки ҳар кадоме 3500 сомонӣ арзиш дошт. ягон кас шуморо кӯмак кард барои тасарруф кардани скутеро? Я худатон будед? дар умум 4 адад дучархаи скутери ба сокинони шаҳраки Палоси шаҳри Бустон тааллуқ дошта ғаниматест ки гумонбар шуда ба яғмо бурда ба ҷарбдидаҳо зарари моддӣ ва худаш аз фурӯши он фоида ба даст овардааст.
скутерҳои рабудашда ҳар кадоме аз 3500 то 4500 сомонӣ арзиш доштанд, ки гумонбаршуда онҳоро ба нархи арзон баробар ба нисфи арзиши аслӣ фурӯхтааст. Дута скутер диго садги буд, сархесам нест, амон скутеро нест. Ҳа якта скутер 3-3 дета нархаш аст. коргузории дастаҷамонаи хадамотҳои оперативӣ ва самти хизмат имкон дод, ки парда аз рӯи дуздиҳо бардошта ва ба нобакориҳои Зоирҷон Урунов нуқта гузошта шавад. вобаста ба шахсияти гумонбаршуда гуфтанд ҷоиз аст, ки моҳи феврали соли 2023 барои дуздӣ суд шуда нисбаташ ҷазо дар намуди корҳои ислоҳӣ ба муҳлати 1 сол татбиқ шудааст. идома додани нобакориҳо ва дар ҳолати ритсидив содир намудани дуздиҳои навбатӣ роҳи Уруновро ба маҳбасхона тахту ҳамвор намуд. шуъбаи вазорати корҳои дохилии 2 дар ноҳияи Сино аз мусодираи махсусан калони маводҳои пиротехникӣ хабар медиҳад. кормандони милитсия тавонистанд беш аз 230 000 маводҳои тарфгарӣ ва таркандаро аз муомилот боз доранд. Сироҷдини Шакурӣ оиди боздошти гумонбарон ва мусодираи маводи зараровар гузориш омода кардааст. ҳафтаи сипаришуда аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии 2 дар ноҳияи Сино низ дар натиҷаи гузарондани як қатор чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ 2 нафар ҳамчун гумонбар барои муомилоти ғайриқонунии маводҳои тарфгарӣ дастгир карда шуданд. инҳо шаҳрвандон Мардонов Холид Абдусатторович, санаи таваллудаш 1991, истиқоматкунандаи шаҳри Бустони вилояти Суғд ва Муратов Ҷамолиддин Давронович, санаи таваллудаш 1992, истиқоматкунандаи шаҳри Бустон мебошанд. зимни санҷиш муайян карда шуд, ки номбурдагон миқдори зиёди маводҳои пиротехникиро ба таври ғайриқонунӣ ба ҳудуди шаҳри Душанбе ворид намуда, мехостанд дар арафаи соли нави мелодӣ ба фурӯш гузошта аз ин ҳисоб фоида ба даст оваранд. зимни кофтуков аз дастгиршудагон дар маҷмӯъ 527 қуттӣ дар ҳаҷми 332 650 дона маводҳои тарфгарӣ навъи тарконакҳои хурд дарёфту мусодира карда шуданд. интизор дорем ки аз хуҷоан ҳамин пиротехнико биёд фурӯхта ягон сум кор кунем, мақсадам қай кор. бо ҳамроҳи дӯстам Муҳаммад аз шаҳри Бустон миқдори хлопушкаро бор карда ба шаҳри Душанбе оварда фурӯхта намудем. айни замон вобаста ба ҳолати мазкур нисбати гумонбарон барои ба фурӯш гузоштани маводҳои тарфгарӣ тибқи талаботи модда 199 илова 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. дар суди шаҳри Хуҷанд зимни мурофиаи судӣ гунаҳгории истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Дадабои Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муваққатан истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ҷавонзани 21 сола барои даст доштан дар савдои одамон, ки дар моддаи 130 илова 1 кодекси ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст, тасдиқ ёфт. далелҳои дар рафти чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ ва тафтишоти ҷамъовардашуда баёнгари он аст, ки судшаванда қасдан ҷиноят бар муқобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шахсиятро дар ҳолати ҷалб намудан ба танфурӯшӣ дар хуруҷи кишвар содир намудааст, ки дар меҳвари кирдори ғаразнок даромади пулӣ меистад. аз рафти мурофиаи судӣ ҳамкоронамон гузориш омода намуданд. судшаванда моҳи декабри соли 2021 бо рӯи фиреб ба боварии ҷавонзане даромада ӯро бовар кунонидааст, ки дар ҳудуди ҷумҳурии Туркия бо кори сердаромад таъмин менамояд. аммо ба хориҷа расидан замон ҷарбдидаро зери асорати қарзӣ гузошта давоми 1 сол ба фоҳишагарӣ водор ва зери истисмори шаҳвонӣ қарор додааст. то лаҳзаи боздошт ва ошкор шудани кирдори ҷиноятӣ бо ҳамин усул боз як шаҳрванди дигар низ моҳи январи соли 2022 аз ҷониби судшаванда бо маслиҳати шарикони ҷиноятиаш, ки дар хориҷа қарор доранд, ба истисмори шаҳвонӣ гирифтор мешавад. дар мурофиаи судӣ ба кирдорҳои судшаванда баҳои ҳуқуқӣ дода шуда суд ҷазои ҳабсиро раво дид, зеро барои хариду фурӯши одам ва нисбат ба ӯ анҷом додани дигар аҳдҳои ғайриқонунӣ кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятӣ дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ пешбинӣ намудааст. суд ҳукм кард Неъматуллои Банижа бо моддаи 130 иловаи 1 қисми 2 бандҳои АБВ ё кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шавад ва ба ӯ дар асоси ҳамин модда ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 8 солу 6 моҳ бо адои ҷазо дар калони ислоҳии дорои низомаш умумӣ таъин карда шавад.
ҷазои аз озодӣ маҳрум гаштан ба муҳлати 8 солу 6 моҳ нишонаи тасдиқи гуноҳ аст, зеро сазовори ҷазо танҳо он нафаре мегардад ки дар амалу рафтори ӯ аломатҳои таркиби ҷиноят ҷой дорад. риояи меъёрҳои қонун омили тартибу низому ва суботу оромии шаҳрвандон ба ҳисоб меравад. Бо умеди таҳсиятиву рӯзгори осудаи ҳар як сокини кишвар ва итоат ба талаботи қонун, барномаи ахбори Вазорати корҳои дохилӣ инҷо ба анҷом расид. Хайр то барномаи дигар.